Abantu hafi igihumbi muri Madagascar biganjemo abana bahitanywe n'iseru kuva icyo cyorezo gitangiye mu kwezi kwa 10 biturutse ku nkingo zabaye nke cyane. Muri Algeria bigaragambyaga bongeye guteranira mu mujyi wa Alger rwagati kuri uyu wa gatanu bahamagarira Perezida Abdelaziz Bouteflika kuzibukira ubutegetsi. Umugaba w'ingabo za Amerika muri Afrika yabwiye abadepite ko atazi neza niba Departement y'ingabo za Amerika izuzuza umugambi wo kugabanya ingabo muri Afrika ho 10% nk'uko iyo departement bitangaje mu mwaka ushize. Muri Guinea-Bissau ho biteguye gutora abadepite bashya ku cyumweru bafite icyizere cyo gusiba icyuho kimaze imyaka 3 mu buyobozi. Naho muri Malawi umwarimukazi Chris Chipewa yitangiye gufasha abana b'abakobwa kuguma mu mashuri mu gihugu kirimo abenshi mu bana b'abakobwa bayacikiza ku mugabane wa Afrika.